Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Maulai Sports Club kan sedang ya kajing kun baningkong jongka ka I League 3 jong usnem arhajar apusan arhajar arpun rio persya ya ka Sikkim Brotherhood Football Club ha ka arpun yotrik minta ubanaya yong arhajar arpun rio ha ka Limpung ya kun ha Kumand Lampak Stadium Impal Manipur. Habagran cakila pathai khobor ha ka baide bat kane ka Limpung ya kun u President ka Maulai SC uba Marcel Carbani ha kasni baar ka arphawai tarik uyayong ulapan pau bakilayo rung sya kane ka Limpung ka I League 3 hadin bakilayo ra banlong kong kalado jong ka Meghalaya State League arhajar apusan arhajar apun rio bat penbenapat ba ka Maulai SC kadan haga group A nilaya kendu ru ia ka sorkar bakan yarap kershan lang yaki bat ki kot kisla ki ba ki donkam lada phalut minta ka syongpat saha ka sorkar Hendrei tat haduk minta pat ngimpat tip katnu nginyo na ka sorkar laban rap presiden ka Maulai SC ha kate ka jingelang layo ru ka jingkren na u coach ka Maulai SC uba Hering Shampliang usketri uba Mau Kordor Nongsit bat na u kapten ka Maulai SC u Daman Bhalang Khan ya u kapten Daman Bha ha ka digasni lasan ran lang do u vice captain u Robertson Malkovic Khongria but u Ferming Suting. Ya pergi dekat jong ke Shillong Press Club. But kunju ya baru ke bayi bat semua ya kena ke kebon. Dan kong siapa aku akan penitu suaya ke dekat jong ke executive committee jong ngadan honen mengagum presiden Pak Marcel Carbani dan ni Pak Mau Kordor Nongsit dari general secretary club. Pak Iskian Mon joint secretary jong club. Iba Golden Star Khanburi di senior vice president, iba Hering Shampliang iba dayo coach jong team ni head coach jong team, iba Madap Khargungor di treasurer, nunta iba Blanstar Lindo iba dayo football secretary. Ida do ana ke nangay da jong ka team jong ni bentuk iba Robert Khuriak, ba Daman Bha kain ki badai ki kapten jong ke tim nang ta ba training shooting kena de kesin ke ba ningkong kum Maulai Sports Club bagami syahmat kum dengan ba ka Shillong Press Club kadang ba hadin bun senem ba ka AIFF kala penong ia ka I League Football Tournament kena recap ke Banengkong na kabanta ke Maulai Sports Club kan yo ay kala manesin ta hagate ka Limpung bala penya de ki bor ba khledo ba pen bekmi ek football hari India la kata kalong ka I League 3 swa bangin yo panjam sa ka I League 2 lala I League ni penna ba ngin ye simta hagate ka tournament te kendiat suap penting diang sekali kementan ni kemungkinan kinkam jong ka Maulai Sports Club kementan ni kuat penpau kajing sungu pamnak seu keliang so ya gitu kirim sempang bagi crowd perka kibrai jengai hadu kata haga bagi na sengi ke club house name kaknai spa boy kata iba irang ba sering ham ekai bagi perlok ni bampuai problem kibalong kidkhot bagi nong seng jong klop kita isna ngisim ne kena kabu ban ai play ke panggo ya baro ki presiden ki secretary kidkhot jong ke executive di jong klop nado kita isna hadu bentamna bon pa ag bala class bat kito ke badang don hakane selapate kirang basnong jong isnong hapo ka syati jong ka Maulai tandor ba kibalong kinon ay put ay bor jong ka klub YMLA badan disi barim babamta kibalong kinon persyang barat ba patron baro kinon ile kay hakilian dane ki disiplin ba per kibalami kimat ya ka Maulai Sports Club kata kita gibla klub bat kita berani
Ipai ba apai kerat jong kesnang mulai bat kumjuru nasabar ibadino senyang haki benta berper lagalong haka bolmet sen bat kita juga ai daga pisap lia nada kita kita banitip langru baga mulai sports club kedai klub bala pentelun dagi pai ba nong song he lanai kata community based club lagi lagi nong seng bagi nong kit kam juga klub dan kat tu kan ne iket ke bangim la klem de pau keteng bagi lawan ra ijing kala ke klub dengan bagi kam mati hamtam habai de bagi jim kala dore ga manan he hagaba hagini kisnem bamenta namar gajing bamna syu banle de giwe gila ban penmi pisa ka fet ka thain sip ban giwe kamaran he kalong ka penmi ya ba bon balang hagi jinglut bay day marka klong ilek dong ile ba honsen lindo ibrahira pan penlu ban penhe da kabulu sar jongi kem opisa sine aro ba nagamadan kabalong bat kamadan kalong kumbalong mentah iba HWPCM retired IS balik ba kajingdon jongi North Eastern Council ilayarap an ajing care saudong kamadang nangta iba piti saud me XMLA hagaporo ibat ku minister sport ilawan ra ka stadium ko itana ilit ba founder strong SKG XMLA ibala ban wanra ba siang do plang plastik ya kaman he but day na ne kay kadaw ba kamadang ka IGM iba table patau XMDC iba lawan ra saya ka floodlight kenang beginang la memperlu kam susu menyelekai sakatto kan genta andala premier nang ne ru bila nang ben yo jing mentoy kadu ngimna klem da sungu yang sarkar jela kabana kloy ban snap yang jing kerpat bubon jungi kum ginong kit kam klop nipan yang jing kwa jungi inong mikmat ibu hakimat ban pan scheme badai ke sarkar he ding ba department repair ba ai bisa te apa phajang sega I League 3 bangiyo ban le yesim menta kene golong hadien ke jingla jugo klub jungi banlong kalado ne champion aga megala state league kabalong jong usnem arjar arsan arfunre Kamora Sports Club kadon na katuk bakan tukru ya gine ki kinhon kata ke FC Riang Dai po Manipur ke Sikkim Brotherhood FC na po Sikkim Sunrise Club na po Orissa Ara Football Club na po Gujarat kamulai kani kun hagane ka jile kai ka tangalong haga arpsan trik nai basa arja radreo arbinyo trik nai basa arja radreo haga lai trik nai basan arja radreo bat santrik nai basan arja radreo kuman lampak stadium Imphal banyakun hagane ka lempung hapo kajingelam jong head coach ba hering sampelian ba kinoheram jogi dalimba ni ka press conference ni bertang penting kerpat badwer ya paro ginong song kamorai bad nabar morai kujo ibe football ban kersian lem de kenhom football jogi nagalong haino mai benta babila penyerap lem namar kumbala kren jehmat ide ke klub raseng bersenyang di pai no sosno bre lada don ide di benta be kuat pan bo jikili Rai borok ini bahkan AFF akan ada jengka begini keklaim non regular keklaim non tikina kita jingtip mengiru ngidang lang undung hadu benai match inan tip di por belum kuat kalau arti yo lai yo kita ngim tikina bahkan ninyo ning mi orang gemolai jing orang gemolai ro ngai da kublai ba amlet belebut din bai ini de lemba juni ba bisa kena ba gemolai karum te ho nai ma jing nang yo jing te gemolai karum but
kap fixer kampan bi adi nang to kasami sa fixer gitu kan no kre mar ngimti kenan mar la ngi pen kre ka ta ika bail bahasa ke jong tim ni pro poin mar ba kasari ni jong player ka jakasa ka jakaban badi ni ta ngim ko pon mar ka ta mai klub di kelas untuk klub senang ka funding tiga benar je niyo por ma arte wa teu mangi kre ni baru kait benar ba trailer kalau mun sibna niyo tan da por rewala katar lai le kan la hi man kre tim biang ban community ba kumalong gala jong por dek penikong bandung sepok ali north east tinga community ba mulai dengan penikong bandung memelia bandung ini dan ali 3 pada jingrung ni mulai kan plila lenti tanai platform ikna marwa kan lek mulai ka ali 2 kan sepoi tim bandana ali 3 mo nang bon player by yo ini platform kan yarap hai player de nagle nga tentu bhai player jini ginong persan football begini tip box ke yang lain ke mulai bekat case kemat mar mulai dia bekat persan dengan mulai kalau mau persan ni melia mana macam jam bro ki district ladan player fishing player lang nama men prime team le ki le tang ko jela em ni le betang ni jela jungi de men ke dia ba kali java long no ni ba kayak kelas kene buat kenika MSL di mata jingle jungi sitting hapu sitting di player sini sitting ni habila ke MSL de ngiman se ban khot yu boy player ba unshirap ini ban ulang substitute goalkeeper unde pas goalkeeper ande hacha de sport man ko de tang tang ta we ni khot lan tang gi paro gi kisna assist mentally and physically ko makalong psychologically kajing pelong ako Manipur kumakalong ka Manipur kamna de jela ko don na preng sok san kapodon na preng jinga na ato mentally and psychologically how much kalau beting menong mo kre mo idon na jela ko kamna kumong kamna na preng sok ki kena jungi cu ogi pi ba kena si tong kata sa ma dil ki lei ba slur i long sendrang long yo kini jingi ki kita kamna jingta ai wei ki mo kamna jingta kalau kita mani benar mar kila penting dari kena jengi kimlong kumno fishing wiki teams ki banda kon persa lesip laju yo objective ni kami objektif ini tim te mereka assessment juga kalau ngapai mereka kelajong kalau lale paham tak ni tadi kena lajong kita try kap ini lagi kita yang ni expert professor Raj Shai Trish Shai mola ni kuma fitula lang ko tu pau kalau bola betul-betul ko pun magi club Barcelona ila persang manitra istom lambat player bat coach bat assistant bat kini gi nongkit kam yang mulai ai jero ini gi option mulai biwe de met pat musim ki glai ai ni dia semangi met pat musim ina ai madan tingi kepat gi player football gi bi football kit kersam ni tan thank you Don nang sponsor lebih yo di tersiane wat bagi yang disir pemerintah. Agak dai bat kita bentang idon kato kane ki orang ba po sinam ki ba laino sinya de na kataw jing kon jong ki ba nila ban ya pentulun ya ka tim sini kanre kita akan biang setia kumangin ong mane ke jimi ni habi ban ya sei bat kumun jitu ipe mangi ki khot jong ka ex committee ni saya bisa menakwa. Hak beda berkas sponsorship hadu mentang impat don kini na banwan sekemat dan impat don kata ka bentar dengan daya dai pandapan hadu kata na mangsu to ba. Idon lag jong bijing tunang idon lag jong bijing tam bijing lai. Banle kita mengi hab don kam. Kemud ban long no kum disakri joke. Na ban sakit no nanti. Te kata go we ba ni kum ke tim snong nim kwa bukan nong ta lela nambah kla kasoka kla ada puan cakmat bayi gini ki klub apa dia ko gini lempom ndon ka som jinga pisa hatu flaju ki jikang to kasoka ba menta ka kedi ko mulai kan ni ko bat ti kan jikang to kasoka tempat ni jinga ai ga bede ko ni bentang kuman yo meneng lai sar ring la ong ba ngidon ka jinga mun ko ngai ko advisor jong chief minister jong government ba hamlet
ibala lam tingi pati gidon do kita ki benta bai dai thu ngi bagdon na galang ka sarkar banai bani la de le ki kam khot bai dai bata Keluar ngila de tho ngila de pembiang ki kor islam ku magi pan dan re menta ku belum menta ku kita jing rap kam pat poi sini te gidang ong met ba insa ai te kat no kin ai bu ngimla manong mar gi ong ba kedon la jong ka kedang na kategori Kaba nadang ilit ya kata ke tormen kin ai kumba kata ke jingrap kata ke tormen kumba kata jingrap. Jadi kaba khamsu kya kalong bangi ni kwa ba lada ka sarkar ka nak kanjarap hamkloy. Hai ni por minan kamba. Nomor ba kadi ke por min hapan pelun. Ada ngim yo no hagi ni por bukan sitom ni ban pelun ni kam ki jam ni. Kuna lagi nong hikmat ni nang lan schemes ki joti ko nong hikmat atau ki lawan man ai senyang dan kita klub makan ni. Toh, itai bentangin ai sirti saya tuaman batai to ni. Berkata dan nakaliang di nong hikmat di jongi kumbalong menta kumba kajurongi naka SRPP scheme iju penohi wat mentau senamru ila ahi naka SRPP scheme bat habe dei particular bakani ka I league te nilayo bani kendu bat i ila kulari personally nakaliang kajong iru in Yarab dan re panong baka amon katno kata tengi ka jing suthu kajong i Katu ye kijulot ka bafudu haneng arum to memang menong. Katu ye ka nak mata ka jing katu ye baka mulai cepat stop padan kam hagani biti. Budget ni pun kaya around 50 to 60 lakh include salary, fooding, nut, lodging, everything not sadam ki kalpoi kunta sanpo do kata what chaka government habang ilay ban approach ru kadi kata kaju hi ka budget ni ka 50 to 60 lakh. Sebelum kapten kema kene dawan kalangkan, kumu kapten jangan mulai jual langkai. Bagi yang berkait ya, pada jaka television ini, ni kumbadan nam bagi saat berkino punya jangan mulai. Ila berkait jaka berpiang ni bagi nyari stay, ber kantong kalau bangin kiwah ke television ini. Yang voice of kembali lagi kerja yang minta kaya itu minta lagi dalam coach lagi kerja yang training ni pak ini untuk saya pasien mah ni pak saya adik itu nama tadi internal di pendidikan pilihan lain untuk jadi apa yang mana Kumalongi ngaladon besar terkaki asnem tak, asnem maisemi, kadon kasnem itu bangi job mereka MSL bangi yang berkualifikasi juga ini, kadi asnem alja absau absan, ser long bela experience itu kata, baik lah pemandu, aduh kan tim bang ilak menjob itu kayak besar, kani kecing lagi ali tu dia nak ketuhi, bang ilak berkualifikasi.